Swastiastu. Rahajeng alit-alit tema kasami punapi gatra dumugi sami rahayu lan becik-becik kemanten ya. Titiang ibu guru ratih dados guru bahasa Bali. Ring videone puniki ibu jagi lantarang indik pelajahan siki sane ngindikang indik pariwisata Bali. Wenten tujuan pengajahane inggih punika siswa prasida ngawedar wastan objek-objek wisata ring sejebak jagat Bali. Siswa prasida terwagat ngendingang lagu pop Bali melalui ke Nusa Dua. Siswa prasida nuturang kewentenan objek wisata Nusa Dua miwah Tanah Lot. Siswa prasida ngwacen saha ngawedar pidarta bahasa Bali Bali wisata budaya. Ngemangken alit-alite jagi aja ibu melajah wastan objek-objek wisata ring Bali lan ngendingang lagu pop Bali. Objek-objek wisata sane wenten ring Bali inggih punika di Bali wenten 8 kabupaten lan 1 kota madya. Luere ring Kabupaten Badung wenten objek wisata sane Madan Pantai Kuta. Nggih, alit-alite uning nggih Pantai Kuta. Selanturnya nih ring Bangli wenten objek wisata Madan Desa Trunyan. Nggih uning alit-alite Desa Trunyan. Nggih ring Buleleng wenten Madan Pantai Lovina. Nggih, niki salah satu objek-objek sane wenten ring Badung, Bangli lan Buleleng. Nah ring Gianyar salah satunya wenten air terjun Tegendungan. Nggih. Kari akeh wenten objek wisata selain niki nggih, niki ibu sebutin siki-siki manten. Ring Jembrana wenten objek wisata sane Madan Pantai Medewi. Nggih akeh nggih, selain Pantai Medewi masih banyak juga objek wisata sane wenten ring Jembrana. Ring Klungkung wenten objek wisata sane Madan Kerta Gose. Ngialit-alite bisa ngerereh ring internet mungkin akeh wentennya. Nah ring Tabanan wenten objek wisata sane Madan Pantai Tanah Lot. Niki sampun terkenal nggih. Ring Karangasem wenten objek wisata sane Madan Taman Ujung. Yang terakhir wenten ring Kota Madya dan Pasar. Objek wisatanya nika Madan Pantai Sanur. Nika objek-objek wisata sane wenten ring Bali. Nggih, wenten 8 kabupaten lan siki Kota Madya. Nggih punika dan Pasar. Nangiring mangkin alit-alite megending lagu pop Bali sane Mamurda melalui ke Nusa Dua. Ngiring milu megending ya lan biar sayang sarang-sarang video sane kaican ibu mangkin. Jalan melali
alit-alite sampun piar sayang gendingane napi wenten sane uning lagunyane sampun milu megending nggih mangkin gendingan malih ring jeru sewang-sewang nggih sambil catet lirik lagu sane sampun genahang ibu ring video sane wawusan nggih. Nah mangkin iraga ngelanjutin materi sane sampun ijen ibu minggu lalu. Mangkin iraga melajah kruna pola. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kruna lingga dan kruna tiron nggih. Mangkin ibu ngicen catatan bahasa Bali kruna pola nggih. Kruna pola punika kruna lingga sane sampun poleh pengatar pengiring muah anuswara. Pengatar anuswara punika makadi nya, em, en, sareng eng. Yening pengiringne patuh teken kruna tiron. Nggih. Mungkin kebetan mangkin buku catatane sane sampun ijen ibu minggu lalu. Pengatar suara punika niki penjelasannya nggih. Yening S, C, sareng J nika kapolahang nganggo nya. Contohnya nih, misalnya kruna lingganya sampat. Sampat dadi nyampat. Perhatikan huruf yang bercetak tebal nggih, S nika berubah menjadi nya. Patah teken C sareng J nggih. Lan wenten PB. Nika kapolahang nganggen M. Contohnya nih, kruna lingga panting dadi manting. B-nya nika berubah menjadi M. Patah teken B berubah juga menjadi M. Misalnya baju kruna linggane dadi yen polahang dadi maju. Keten nggih. Nah wenten TD. Nika kapolahang nganggen N. Contohnya nih kruna lingga tabung dadi nabung. T-nya nika berubah menjadi N. Selanjutnya nih KG. Kapolahang nganggon eng. Contohnya nih kruna lingga kunci dadi ngunci. K-nya nika berubah menjadi eng. G masih patah. G, lurah contohnya nih. Niki wenten huruf vokal A, I, U, E, O, E. Kapolahang masih nganggo eng. Contohnya nih kruna lingga ideh dadi ngideh. Nggih hanya ditambahkan eng di depannya, sedangkan huruf vokalnya masih nggih. Sampunang dihilangkan nggih. Selanjutnya nih YRLW. Kapolahang masih nganggon eng. Contohnya nih kruna lingga lawar dadi ngelawar. Niki masih patah hanya ditambahkan eng di depannya. Sampun ngeresap alit-alite napi ke durung. Niki dicermati malih nggih. Lan catat niki di buku catatan bahasa Bali. Niki wenten soal latihan untuk kruna pola. Alit-alite karyanang niki ring buku latihan bahasa Bali. Lan karyanang soalnya nenge niki wenten 5 soal. Kalian polahkan atau diubah menjadi kruna pola kata yang ada di dalam kurung ya. Jika kalian ubah menjadi kruna pola. Perhatikan dulu catatan yang sudah ibu berikan. Ya, sapunika untuk pembelajaran ring rahindane mangkin
Dumugi alit-alite presiden resep napi sane sampun atur ibu. Sampai bertemu di video selanjutnya nggih. Selamat belajar. Seksama. Om Santi 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 Om.